استاد آیا تا به حال عصای حضرت موسی یا چله حضرت سلیمان، چشمه رحمت، تخت پرانی حضرت سلیمان هست یا نه؟ راستی من در گردی هیچ معلوماتی ندارم که مقصد حضرت موسی را عصاش در کجایه، همون چله که در دست حضرت سلیمان بود و دیگر چیزایی ریکا آوردین. من در گردی ها معلومات ندارم که نازیر در کجا هستند، آیا هستند نیستند، من در گردی این چیزی نمیدانم. بابا جان در بسیاری گردنبندها اسم الله هست. این جایزه؟ جایز نیست. هیچ وقت اسم الله را برادرها فقط در قلباتون نگه دارید. این در گردنبندهاتون، در چلهاتون، در اینها نکنید. اگر اسم الله باشد در خانه آویزان کنید. این چیزا همراه خودتون در بدنتون نگردانید. نماز قصر وقتی قضا شود چه باید خواند؟ اگر شما مبادای در سفر نمازی بگیم مسافرانه که باید میخواندی وقتی در اونجا قضاش کردی خانه دا آمدی اگر بگوی قضایش بخوانم همون 2 رکعت میخوانیش، 4 رکعت نی. سلام استاد، ناخون را در روز جمعه گیریم ثواب خوب دارد یا روز دوشنبه؟ برادرای عزیز و گرامی، ناخون گرفتن در کدام روز میگه؟ یا روز دوشنبه یا روز چهارشنبه یا روز جمعه؟ کدام روز خوبه؟ اصلا گرفتن ناخون یا اینکه پس کردن مقصد انا برود میگیم، همچنان تازه کردن زیر کش، تازه کردن زیر ناف، اینها را بگیم مهلت چون همگی تا 40 روزه. یعنی اگر ای 40 روز زیاد ناخون تا نگیری یا بروتا تا پس نکنی یا تای کش زیر ناف تا اگر تازه نکنی در همین جلک ترک سنت میشه، گناهگار میشه. یعنی یکمش مهلتش تا همین دوام 40 روزه همین ها را باید ما دور کنیم. ای 40 باید نگذرد، 40 روز باید نگذرد. لیکن از همه روز خوب شه علما روز جمعه گفتن. در روزی هست که مثال شما اینها را بگیرین، یک بار غسل کنین، تازه کنین، بعد مقصد پای نماز و پای خواندن سوره کهف شید. زن مسلمان با مرد نامسلمان ازدواج کنه جایز است؟ نه. زن مسلمان مردی که مسلمان نباشد مثلا نکاح هم که کنه نکاحش درست نیست، زندگیش حلال نیست، فرزند هم بیاره فرزندش فرزند حلال نیست. از نگاه دین زن مسلمان حق گرفتن مرد نامسلمان نداره. استاد با شوهر خود با تلفن زیاد صحبت کنی جایز است؟ هیچی باکی نداره. اگر شوهر مثال یا زن تلفن را بگیرن، خود در راه دورن خود در نزدیکن، باید دیگر صحبت کنن. ببین بهترین کار میشه. این در وقت مقصد محدود نشیده، این در وقت نامده که شما مثال چند دقیقه باید با زن و با شوهرتون صحبت کنید. هر قدری که دلتون میخواد صحبت کنید، اجازت هست، هیچی باکی نداره. بهترین میشود، باز محبتاتون زیاد میشود، حرمت بین دیگرتون زیاد میشود. خب زن شوهردار میگه سایت های اینترنتی درآید، آیا این درسته؟ زن های شوهردار سایت های اینترنتی وقتی می درآید، اگر هر چیزی که با فایده باشد، با منفعت باشد، نگاه کردنش یکان جای گناه نیست. یکی وقتی که اگر هر چیزی را که نگاه میکند که نگاه کردن او درست نباشد، برای زن شوهردار، برای مردی زندار، برای زنی به شوهر، برای مردی به زن، برای همه نادرسته. فرق ندارد که سایت اینترنتی ده برای زن شوهردار مقصد نادرست و برای مردی زندار درست خیلی نیست. وقتی نگاه کردن هر چیز خوبی باشد اجازه، یکی اگر هر چیز ناخوبی باشد برای همه نادرسته. خب
дар вақти зикр кардан ё тасбеҳ гуфтан сухани дунёро гӯш кунӣ ҷоиз аст? ака як коша кардан кун. дасти ман агар тасбеҳ боша ман телевизор тамошо кардан бигирам, маълум ай ки ин ибодати ман ягон лаззату ягон мақсад ба хотири худо нест. вақте одам ба зикр машғул мешавад, мисол аму ҳама имконияту шароитша соз мекунаву як соат мақсад мешинад зикри аллоро мекунад. устод дар даҳани инсонҳо як донача мебарояд, насибахӯрак мегӯянд. оё як шахс насиби дигар шахсро хӯрда метонад? чунки мегӯянд ки насиби дигар касро хӯрдан чунин шуд. не, ин гап хато ай. ҳақиқатан ин дар даҳани мардум ҳаст ки мақсад амун насибахӯрак гуфтагӣ ягон доначаи ай даҳан мебарояд аму, лекин номша номи нодуруст монда. ӯ ба сабаби ягон чизе ки хӯрдааст, мақсад дар аму ҷисми ҳама одам нагуфтааст, хайрам як доначаак баромадай. лекин ҳеҷ имкон надорад ки ҳаққи як каса як каси дигар дар дунё хӯрда бутонад. наметонад ҳеҷ вақт. хоб бобои ҳоҷиҳои ҳурҳои биҳиштӣ бо мардҳои биҳиштӣ ҳатмист ё ихтиёрист? ҳатмию ихтиёрӣ надорад. вақте ки барои зани дунё ин қадар ҷаҳду кӯшиш мекунӣ, ӯ вақте ки дигар ҳурҳое ки мисол аллоҳи меҳрубон дар ҷаннат барои мардҳо омода кардааст, ё ҳурҳое ки вақте мебинанд мардҳои ҷаннатиро, дигар уҷа ихтиёриву ҳатмӣ надорад. дар уҷа аллакай дарҳол хоҳишоти ҳарҷ пайдо мешаванд. мақсад дигар унҷа ҷои ягон заҳмату мушкилоту ҷанҷолу нофаҳмӣ нест. барои ҳамин ҷаннат бо ҳамун ҳурҳош зебанда. бародар азиз, оё дӯстӣ бо шахси ғайри мусалмон ҷоиз аст ё не? мо бо мардуми ғайри мусалмон мақсад ҳамаи муомиларо мекунем, ҳамсоягӣ мекунем, тиҷорат мекунем, касби якдигарро меомӯзем, бинед дар ягон корҳо якдигарро кӯмак мекунем. ҳатто одами номусулмон бошад, ягон мола ягон чизе дастгириш мекунӣ, садақа мекунӣ, савоб мегирӣ. лекин дӯстӣ чизи дигаре. одам вақте бо як кас дӯстӣ мекунад, дигар бо ӯ тамоми он чизе ки аз сирҳое ки дорад ӯро мегӯяд. барои ҳамин ба одами ғайри мусалмон маслиҳати дӯстӣ нест. лекин ин маслиҳатҳое ки ман гуфтам, бо ӯ мо метавонем ки ҳамнишин бошему, мақсад ҳамсоя бошему, дастшона бигирему. яъне ин корҳош барои мо шумо дуруст аст. абу саиди худрӣ ҳадиса имом молик дар муваттаи худаш бо исноди лобаъса биҳ миёрад, мега ла тусоҳиб илла муъмин ва ла яъкул таомака илла тақӣ. ҳар гоҳи шумо паямбар гӯ дӯстӣ мекунед, бо нафаре дӯстӣ кунед ки вай муъмин бошад, вай имони бо худо ва имони бо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дошта бошад. хоб дар вақти рукӯъ бояд ба куҷо нигоҳ кунем? вақте дар рукӯъ ки рафтӣ, ба саҷдагот нигаҳ мекунӣ. вақте ки дар атаҳиёт нишастӣ, ҳамун ангуштеро ки мебардорӣ, мақсад вақте мемонемуш, ҳамун нигоҳамон дар ҳамон ангуште. дар ҳолати нишастан дар ангушт мо нигаҳ мекунем, дар ҳолати рукӯъ бошад ба саҷдагоҳмон нигаҳ мекунем, дар ҳолати қиёмам ба саҷдагоҳмон нигаҳ мекунем.